kanongere mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri utwo masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri utwo masaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 4 zo kuwa gatanu 2025. Birumvikana rwose nyamuneka tugarutse mu cyitwa makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muri ano masaha nimugoroba tugiye kuba twinjira, murabizi twibanda mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo tuje kubabwira biturutse mu kanya gato gashize mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru mbonye mu kanya rwose, ni update bamaye, ndavuga ati nanjye uko byagenda kose abakunzi ba Duniani Kote TV is update ngomba kuza kuzibaha zitari zaba imiranzi, ngomba kuza kuzibaha ndi mu ba mbere kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho yizewe. Turabasuje rero tubaye n'ikaze, amwe mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye. Amwe mudukurikira muri bice bigiye bitandukanye turabasuje, ariko kandi atubaye n'ikaze mudukurikira rero muri mu gihugu cy'u Rwanda, mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona ku buhanga bw'ibyuma ari byo bari kumbwira, ariko nta kibazo. Mudukurikira muri mu gihugu rwose cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, muri Tanzania, muri hirya no hino umugabane w'Uburayi, by'umwihariko Canada, muri za Australia, muri za Amerika, muri United Kingdom, Ubufaransa, muri mu Bubiligi, hose muri yo mudukurikira muri benshi cyane. Tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ariko by'umwihariko ngiye kwinjira mu kiganiro bigendanye n'amakuru mfite adasanzwe, by'umwihariko abakomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ndongera nkabaha ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Mwabana ikaze bari muri Korine Mujejuru, abari muri Korine Munanira, abari muri Korine ya Kinazi, abari muri Korine ya Tongo, Korine ya Kinigi, ahitwa za Mulangana, Bujumbura, Gitega, za Cibitoki, za Ruyigi ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye. Naje nje munyemerere mbabwire yuko ahitwa ku kibuga cy'indege, nyuma yuko ibifaru nababwiraga ku masaha yo ku gicamunsi bimara kuhagezwa, ubu tuvugana hamaze kugezwa n'abasirikare bajya kuri 250 muri uyu mugoroba. Bakaba ari abasirikare bagomba kuza kwifashishwa n'inkingatwa ingabo z'abarundi, by'umwihariko kuza gukora amapaturo agiye atandukanye hano hafi y'ikibuga cy'indege. Ngira ngo ibi turaje tubyinjiremo, tubive imuzi n'umuzingo gatanu kuri kagenzi kawo. Uwitwa General Prime Niyongabo ubu tuvugana mu kanya gato gashize amaze gukora inama idasanzwe n'abajenerali cyangwa se abasirikare bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ikaba ari imwe mu nama ngo za mbere ngo zigomba kwiga uburyo ibintu bigomba gusubira ku murongo, igihugu cy'u Burundi kikongera kikagendera ku cyitwa amabwiriza avuye ibukuru, ndetse bamwe mu batangiye kugenda babibamo amacakubiri, abandi bo hasi bato bakaza ibi byose bari kubyigira muri inama kugira ngo ibintu baze kubigabanya bitari byagera ahantu habi. Uwitwa Agathon Rwasa ubu tuvugana yamaze guhunga igihugu cy'u Burundi. Ese mwaba muzi ahantu yerekeje? Nyuma y'uko urugo rwe rugabwaho igitero bwa mbere, ubwa kabiri rukagaho igitero, ubwa gatatu rukagabwaho igitero, yavuze ataho kugira ngo noneho ngo meze muhohoterwa bene aka kageni, abitwa babunyoni bari mu magereza, noneho nanjye nderekeye ndahunze, nzajya ngaruka mu gihugu cy'u Burundi gake gashoboka. Kandi uko byagenda kose amatora agomba kuba mu mwaka 2027 ngomba kwitambika kugira ngo ibyo naharaniye kuva na kera bigerweho. Ubu tuvugana uwitwa umugore witwa Neva niwe urimo urayobora igihugu, ibi ari kubifatanyamo n'uwitwa General Prime Niyongabo, niwe rwose umurongozi cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo, cyangwa se witwa General Neva yamaze gusigira igihugu by'umwihariko kugira ngo basigare bakiyobora nyuma yo gutarabuka gato. Ubu tuvugana akaba aniruka mu bigo bigiye bitandukanye kugira ngo bimuhe ubufasha bwo kwifashisha guhangana, kugira ngo M23 itaza gukora icyitwa katofu cyangwa se ikaba yakuramo ibi bice bya Uvira. Amakuru dufite atari ivumba ari matukano muri Uvira. Ubu tuvugana nuko namaze kwatira amakuru yemeza ko ngo uwitwa uyu mugabo ngo ni Colonel Aron Ndayishimiye yakuwe muri Sud Kivu akazanwa i Burundi. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira iby'inama zikomeye zaberaga i Burundi,
uyu mugabo nyuma y'uko bamaze kumumenyera nk'umwe mu bantu ngo bashobora kuba bamenyereye ibice byinshi hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, munyemerere mbabwire yuko rwose mu kanya gato gashize bamaze kumusubizayo ndetse bakamusubizayo na bato y'abasirikare, ariko ngo bamwe muri bo ngo bigendanye na operasiyo bahise binjiramo bakoze batanamenyereye ubutaka bari bagiye kurwanaho. Operasiyo bakoze muri bato y'abasirikare yari yinjiye hariya za Uvira, haguyemo abagera kuri 250. Mw'abantu b'Imana mwe narababwiye ati ikijyanye n'amakuru mujye mubindekera, ndababwira nti ibi bintu mubigendemo gake. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga ibintu biri kugenda bibi Burundi mu masaha y'icamunsi, nababwiye iby'abapolisi babiri barasanye kubera umukobwa hariya ahitwa za Bubanza, bari muri hoteli. Iyo hoteli ntabwo tuyivuze, ariko bararasanye, bamaze kurasana umukobwa asiga ubuzima ndetse n'abo bapolisi babiri basiga ubuzima. Kugeza amagingo aya turacyari gukurikirana kugira ngo tumenye iby'umuryango w'umukobwa, by'umwihariko icyo uyu muryango urimo urafashwa, ariko ntitwari twamenya amakuru ya nyariko nayo turamutse tuyamenye naho twayabagezaho. Amakuru mfite, inama iri kuremwa Bujumbura, ubu namaze kwinjira muri ino nama tayari. Inama iri kuremwa Bujumbura ni inama idasanzwe yitabiriye n'abayobozi bagiye batandukanye no mu gihugu cy'u Burundi, ndetse iyi nama ikaba yari irimo na Madamu Neva. Murabizi yuko uyu mugore ari we uyoboye igihugu cy'u Burundi, uwitwa General Neva we byamaze kumunanira nyuma yuko arimo aragenda anahigwa n'abanyapolitike bagiye batandukanye bari muri CNDD FDD. Ibi bintu byamaze gutuma yihisha ku rwego rwo hejuru, kuko isaha ku isaha ashobora kurogwa cyangwa akicwa. Ngira ngo muribuka uwitwa Reverend Kuriyo avuga ati njye witwa General Neva yarandoze nubwo ndi umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, ishyaka riri ku butegetsi. Ngira ngo ibi bintu bikimara kuvugwa, uwitwa General Neva yahise atangira kwijundika bikomeye uyu Reverend Kuriyo, ndetse atangira kumugenda kure, aho yahise akora ibishoboka byose kugira ngo muri CNDD FDD ntiyongere gufatamo imyanzuro, abemo ariko ahagararemo nk'igipupe. Ubu tuvugana rwose arayobora, abaturage baramubona, ariko makuru mfite nuko rwose muri CNDD FDD mu rwego rwo kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka w'2027 mu gihugu cy'u Burundi abe mu buryo bwiza, uwitwa General Neva yongera yatsinde, nuko aba bagabo bashobora kumuhagarika cyangwa se bashobora kumugiraho ingaruka mu matora ateganyijwe, bariho ariko bariho nk'ibipupe. Muranyumva neza? Bariho ariko bariho nk'ibipupe. Andi makuru atari ivumbi, breaking news. Iyi nkuru nyihawe n'umutalamu rwose, nababwiye yuko namaze kohereza hariya, akaba arimo agenda bikurikirana, ariko akabinyohereza yanditse ku mpamvu z'umutekano we. Breaking news. Hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege mu kanya gato gashize hari indege imaze kuhagwa. Iyi ndege ni imwe mu ndege by'umwihariko ngo yarizaniye ibikoresho igisirikare cy'imbonerakure, ndetse ni nimwe mu ndege by'umwihariko yarizaniye ibikoresho ababiligi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba hano mu mujyi wa Uvira. Ese muzi ko ababiligi hari abaciye hano ku butaka bw'u Burundi bakagenda bagahagarara mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke, nyuma yaho bakerekeza za Uvira? Izi ndege za kamikazi zimaze iminsi zihangana na M23 ese zazi gukoreshwa nande? Abarundi bazi gukoresha indege zo mu bwoko bwa kamikazi. Aba rero barimo barazanirwa ibindi bikoresho kugira ngo icyitwa M23 igihe iraba ikoze icyo bita advance, kugira ngo ize gukora cut off hano ku mupaka Uvira, ikontrole igice cyabo n'abarundi bagume mu gice cyabo. Ibi ni byo abarundi badashaka, kuko baravuga bati none niba kontrole iki gice Red Tabari mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukaba tunazi neza ko iri muri Sud Kivu, ndetse tukaba tuzi ko abagiye kuyirwana batigeze bayimara, biraza kugenda bite noneho niza kumva ati M23 ifite mu gice cyawo ku mupaka y'u Burundi? Ntabwo biri gora yuko bashobora guhabwa ikaze na M23. Abanyarwanda nibo bajya bavuga ati huguha na M23 ikahita igira gutya nayo ikabohereza Red Tabara bakajya kwihimura. Ibi ni nabyo uwitwa General Neva afite ikibazo, akavuga ati haramutse habayeho ibiganiro igihugu cya Kongo kikumvikana
na M23 byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Impamvu byaba ari ikibazo gikomeye cyane, bishobora kurangira n'ubundi bice byaza Uvira bifashwe, abarundi bagasubira iwabo, iki gice ugasanga kimwe kirimo kirakontororwa n'intare, intare zamara kugikontorora nazo zikohereza abarundi kado. Amatora yabo ateganyije mu mwaka w'ibihumbi 2020 aya Tshisekedi yakuyemo, aya bateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ese aya matora araza guca mu buryo bwiza? Naba barimo ba Bunyoni barimo baragerageza kwica ariko bikanga, bakabwira Neva ati ntuzatwica ngo bigukundire. Aba barimo ba Agathon Rwasa barimo baragerageza guhitana ariko bikanga. Abitwa Bandakugarika ari indani muri CNDD bagerageza gushyira ku butaka ariko bikanga. Ese aya matora araza gucamo uyu mugabo afite abanzi bangana batya? Mu nzego za gisirikare, mu nzego za politike, hose harimo abanzi. Ibi bintu biraza kugenda bite? Ibi bintu ntabwo biraza kuba ikibazo gikomeye, mugira ngo ibi bintu biraza koroha. Reka ingingo tuyiva twigarukire ku kibuga cy'indege mwamfurana. Ngira ngo kubanga bw'ibyuma bazi no kugenda batubwira iminota kugira ngo tuze kugendana neza. Katwigarukire ku kibuga cy'indege. Ni ukuvuga ngo ikibuga cy'indege kugeza amagingo aya kirimo kiroherezwaho abasoda. Niko abarundi bavuga, baravuga ati ni abasoda bimbonera kure. Barimo baroherezwa. Impamvu barimo baroherezwa hano, ngira ngo twabwiye iby'ifaru byoherejwe hano, ni mu buryo bwo kugira ngo ikijyanye n'umutekano hano ku kibuga cy'indege ba making sure yuko umeze neza, kuko ubu tuvugana kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi naho harimo hararindwa na bamwe mu barindu witwa General Neva, mu rwego rwo kugira ngo ba making sure yuko ibintu bimeze neza. Kuko umuntu aramutse aguteye kudeta, agafata ikibuga cy'indege, akagutera kudeta, agafata radio na televiziyo, tayari kudeta iba yamaze kurya. Ngira ngo murabyibuka muri Burkina Faso, Captain Ibrahim Traoré atera kudeta uriya mutala mu kuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo rero impamvu uyu mutekano urimo uragenda wongerwa muri ibi bice, ni mu buryo bwo kugira ngo uwitwa General Neva agomye ahanganira ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akora ibishoboka byose ari ku mupaka, kuko niwe ushobora guteza ikibazo cy'umutekano muke kiremereye uriya wa Kongo. Ibintu bigende neza bagomye bawufite mpaka kugera mu mwaka w'ibihumbi 2027 amatora y'umukuru w'igihugu amaze kumakinga sure yuko nayo yamaze kuyegukana. Ubwo namara kuyegukana tayari ibizashaka kibe n'ubundi bwo tayari murabizi n'ubundi umuperezida amaze kwegukana. Aho tuzi hano hafi twatanga ingero ni benshi amaze kwegukana amatora, ibintu biba biragira urugero nka Tshisekedi byinshi yagiye emerera abaturage. Ngira ngo murabizi ukuntu byagiye bigenda bikasi bigerweho. Ngira ngo benshi bagenda banavuga yuko yanibye amatora. Ngira ngo nibi na hano mu gihugu cy'u Burundi ku muvandimwe we, ibi nabyo ni ibintu biba bishoboka inshuro nyinshi. Abirumvikana yuko rero rwose isaha ku isaha ibintu bishobora guhindura isura. Isaha ku isaha ibintu bishobora guhindura isura mu buryo mwe mutazi. Tukabona ivumbi ritumuka nyamuneka, tukabona icyitwa moto, tukabona icyitwa moto hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo abanyapolitike inshuro nyinshi murambaga nta n'amakuru tuzavuga ngo ureke kumvamo abanyapolitike, kuko nibo bahanganye n'uwitwa General Neva. Araza kubacikira he? Araza kubacikira he? Imitego yibatega bakayisimbuka, imitego kayibatega bakayisimbuka. Araza kubacikira he? Iby'inama ziri gukora byo ntitwabigarukaho, kuko n'imyanzuro iri gufatirwa muri inama, uretse kuba turizi icyo bari kuganiraho, imyanzuro iri gufatirwa muri amanama ntabwo twari twayamenya. Nituza kumenya imyanzuro nayo turaza kuyibagezaho, turaza kuyibagezaho kugira ngo ibintu bigende neza. Reka twikomereze tugaruke hano mu kibira
ni ikibira kugeza amagingo nayo rwose ikijyanye n'imyiteguro cyangwa se ati ku buhanga bw'ibyuma bari kuvuga bati ku buhanga bw'ibyuma bari kuvuga ngo iki hano mu kibira rero naho ibintu ntabwo byoroshye habe na mbasito wa Sonia Tani ndetse ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe irakomeje byaba za katanyama z'aba FDLR zacyakomeje kuyitoreza n'ubundi nk'isanzwe ndetse n'abandi basanzwe by'umwihariko b'imbonerakure nabo barahari birumvikana yuko uko byagenda kose situwasiyo ishobora kuza gukomeza kuba atari tugiye kuvuga byinshi rero bwakira bugake bakunzi ba Duniani Content TV ngira ngo reka tubashimire dusoreza ahangaha murakoze cyane.